Anya laki din! Sana kasta, kaslasan tayo nga kakaruban o kasta. Aniya? Lakay kan babakit tayon, nga marami dyo pala nga mangloko iti padayo ataw. Anyaak, maag, Ha? bakbakitan kan, nga maramid mo pala ti mangyakar iti mohon. Nagawan mo ti napain mo, sakit ibaga masana sikat ya kinaramaid. Kurt, saan mo ta talaga? Hasino kumangay? Halangan mo na sa bali at tao, kitsika mo iti kaboundirek iti daga. Aniya? Ay, no tinaduma tao, kit kabaalam nga ihakar na lipuspos na, siyak saan? Uray lumakaya kaon, sana ka malukaw, kunak tubay, anya laki day. Ay, nagtangsi. Ay, sana ka natangsay? Lablaban ko lang si karbangak, doray man nagkinasutan usaw, dahi ta kamay si paglaingam kay, mangyakar iti muhon, aramid mo na ita. Hindi pala, nga ti kapapa, may papan iti daga, salbag ka kiday. Itay ka pa'y ngururayan, kumare. Apay nga itakalaang. Kasta ya, mare? 5 misin yung luto ka supas. Di ka malasumang putan. Ay, itayak pa rin mo rin balay, mare. Ngam nabayaganak lang ijay daya. Nagbuyak man iti nagaapa. Ha? Nagaapa? Wan, mare. Ni tataing gumot day jay kaapa ni antim muna. Ha? Apay nanti muna ayang. Tinangag ko ariri ni tataing go. Inyakar ka no ni antim muna jay muhon a boundary da iti daga. Anya? Ay, una yun nanti muna. Dahil ngamin di saan nasayahat nga ugali na kat. Iso ti paglaingan na dahil bakit. Iso nga uray antik. Hay, diyak kanunungan di kasi nga aramid na. Ay, wan ah. Adun, ti kinapapa na dahil. Gapulang iti kinalaing na, mangyakar iti muhon. Isumit tinako na ni Marilo ring itay, manong. Nalabsan na kanu idang agap apa. Ay, talaga dahil bakit? Idi pa'y lang, kasi dito ugali na. Kitwan mat. Nakababay yung laki di, kanita tataing ko. Makamuda mo't din Bayam, tasakto man ti mapan agpasensya kanita tataing ko no masangok. Ay, wun manong. Tani, nakababay na talaga dahil nga aramid na. Sapay ure kam mali na, kit ikalintugan na. Ay, wun nga rod. Iso ti katatao na dahil bakit? Iso asaan da nga kinawatan day di tatang, gaputi kasjay nga ugali na. Tata, imayak, tanadamag ko ngamin ti panagapayaw kanyan ti muna, di na minsan ngal daw. Ha? Ay, wag, nagapa kamay. Pinagsasawa ka. Ha? Nasing petak, kunak. Ngam no kasi mo tin na, ti aramidin na. Ay, malipatak ti agbalin na nasing pag. Maawatan kayo mo, tata. Iso nga imayak, taas siya ko nakaanakan na, ti agkid daw iti pamakawan, gapo iti naramid na, tata. Ha? Idi pa'y ngamin na kasi ito ugali ng timuna, tata. Iso asan da nga kinawatan day di tatang may. Ay, wag. Malagip ka, akanayon day ding agsinumbat. Nuapay mo nga minakas nito gali ni Antima. Naglaing agyakar itimuhon. Uwan nga rod, tata. Sapay ure inaramid na kit ilibak na. Day tangarod ka iti kagurgurak. Iso pinagsasawa man latan. Pasensya no naglablabasa. Tatalagaan na kaungutakin ko na. Ay, hustumot kidi, tata. Baring no iso ti pagnakman na. Nagbara ti panawan. Ngam adda kayo dito sirok ti kayo anak katugaw, tata. Ay, wag. Adusak, tagtugtugaw dito. Agsipsipotak man. Agsipsipot. Wag, agsipsipotak. Kadag iti tatawa, naglaing ang mangyakar itimuhon. Ayun ang tata. Tapno saan da makapaglibak no mapanaknakan nyo nga isoda talaga. Uwan nga raw, paglaingan dati aglibak. Nagalas akitaan ti bakit ang naglaing aglibak. Ayun
Imbes nga isuda ko matipagwadan, ta isuda kat nga ron tinatataangan ngam saan mo. Isu nga oray na singpid na tao, nukas kadakwada ti karuba, ay awan na. Malipatan ti agsingsingpay, kanya laki day. Nalabsak mo't ni tatay kung agtugtugaw di sirok ti kayo, mare. Ha? Kasta iya? Ay, ang mga nagsipsipot Isu nga ron tinakuna na kanyak. Siputan na kano, dagi di naglaing amang yakar iti mohon. Ay, gusto tapno masiputan na ni Antimona. Kahit pagsasawan naman yan. Ay, mangibabain ni Auntie. No apay mo't ngamin ay, mare. Saan nga ta ama kontento iti adda-adagana? Ay, gamrod nga rod, mare. Iso ka na yun da nga aga pa day di tatang mi, nga po iti kasta nga ramid na. Iso ti paglaingan na day jay. Mangyiyakar iti mohon. Ay, pakawanam. Nasingpot kit di ani tatainggo ta pinagsasawan na laang. Ay, no sa bali lang nga tao. Ang mga nut tinaso dati salbag abakit. Tore lag kuripaspas. Ay, ang yalaki di. Nalabsak ngamin nito nga da nakapaskil iti sango ti pisto. Ipaspasublat damay. Kasta ka di mano? Papanan ngay nga tan di sigod amang imanmanis iti dayji abar. Saan na napatag no papanan na. Tinapatag, ingkaki di kita ay tap no awan pa ti mang sublat kit sublata mo nading ko. Un man nga rod mano. Alakit day, nagpulas kan tingkan. Daraseng, amo mitakit ado dagiti aking kayat. Ngagnegosyo iti bar. Ay na, nakaragragsakan man kumare. Oh, apay kumare. I-share mo mo't adi. Tapno naragsak ta adwa. Ay, kumamare. Naala nga min di bar di sentro. Di sigod nga abar ni Manang Vilma. Oh, kasta ya? Ay, nawin mare. Naimbag ko na nanalabsan ni Manong ko, di na minsan nga aldaw. Nga da nakapaskil di sango. Iso nga imbaga na dagos kanya. Swertim ata saan da ka nga inunaan. Kat, manungay tinang pasublat na kan ka. Ay na, dakkel mo't amare. 250,000 amin. Karaman ti gamit. Pau, nagdakkel mo tin, mare. Ayos lang mare. Tanalawa mo. Umanay ti 20 alamisaan si ka. Ay, nasaya at ano kasta? Ay, adan to pagbisi amon. Ay, win amare. Si ka nga ro tinamnamag akadwak ko maije mare. Ha? Ay, sus, si kakit di mo't, mare. Ang mga nusaan ako na mabalin. Ibagada bakit akon. Si kakit dimot mare. 35 mo nga agpaiso. Saan mo't amadlaw iti lang tabatit ka. Anya? Iso nga may kanto mare Di ka madanagan ta swibduan kanto iti kap-kap na ka. Ay, nasaya at man ta nagranata loreng. Ha? Apay nana? Adala ko madamagag. Anya day tanana? Agkayom kayo mo't kinibadeng. Iso nga mauk nga mong ti mapaspasamak iti biyag na. Ha? Apay, pudno ka day nga adan bar na di sintraw. Ay, wala na, pudno day ta. Iso tinang sublat iti bar ni Manang Vilma. Aniya? Ay, ti awanan ba inabadeng? Apay nana? Mangibabain iti pulay. Ha? Nagadaw ti babalin na arugyan na negosyo. Dahil pa'y ladakas ang negosyo mo. Ha? Sa bagay, asino pa'y kumatiim malaan na no saan aday di amana nagalas ti ugali na. Anya? Dakas, tikas di ang negosyo. Ora ibakam kan kwa na. Apay nga kastamot yung tibagbagayo kontra iti kabsat ko, Antimona. Apay, kaya nakaya di kalman. Ta saan mo nga mo adakas tikas day ang negosyo. Anya? Nagaduma ti mabalin na arugyan ang negosyo. Kamapay akas day pa'y lang nga bar. Kasla saan nga agpampano ti kabsat mo. Di pa'y lapangan no sari-sari store no isaw. Antay? Iba gamit ti kabsat mo. Dakas tikas day ang negosyo. Ay oo na yan. Talaga saan nga agpampanunot ti dya bakla. Adan sa dya dapan na ti panunot na. Bakla nga awang panunot na. Anya?
Dak lang ita sidag ita agsarsarita kayaw, kanyan timuna. Ah, kastaya, tata. Way, iso nang nagkwamay na nagsarita niyaw. Ay, jakman amo iti dayjay nga antime, tata. No ape anak kunana adakis ka no tag negosyo iti bar. Oh, pat yung mo na diyang antim. Isuki di artisan nga agpanpanunot. Kan isaw ti awanan bain. Iso ti dakas. Tata, Dinamag mo kuma. Anya tinadakdakas. Ag negosyo iti bar. When umangyakar iti muhaw. Kunam kuma. ay, wen ko matata, ngam. Sana mga minanalay nga sumungbat. Iso nga intatal naklatan tata. Ay, no saklag. Pinagsasawak na niya. Marwa masumanaw. Man nakibiyang launay. Wen nga rod, tata. Numaminsan to pa nga ibaga na tikas niya. Sumungbat ka mait, uray maminsan lang. Marwam ko naktubay. Ni, apay ngayon nakas na tibagbagana itilikliko na. Kat saan ko matabibiyangan na yaba kahit. Amom mo tinanti muna, ading ko. Ugali na, timan nakibiyang, sipod pa'y. Daki sa negosyo, alaw-lawatin naman. Uray bar ti negosyo, sa anak mo nga aglaklako iti babae. Una yun aya. May amlatan na din ko. Ay, masabat ko lang, takas ti bagana kanyak, ay pasinsya ko naktumait. Uray awan ti anti-anti, no kasi mo't lang. Ading ko. Nagalasa talaga ti ugali na dadya bakit? Nagmayat na, wanti anti-anti ko naktumait, no siyak ti makaungay. Saan ko abibiyangan, ngam kasi kayo din ti bagbagana? Ala, bayamon ko naktumait ading ko. Anya laki din. Kasla saan ka na, irwam iti kasi nga ugali na. Kat isumot lang ang amin timbaga na kanyak na minsan ang nagsabat kami di kalsada, mare. Anya? Ay, tawanan ba ina bakit? Mo pa'y tayo yung antim. Adagayam ti bagbagana iti liklikon na. Kumapay pa lang nga sa bali at tao ti mapan na pangibagbagaan. Saan na maidiretso kanya? Ay, mabuto nga siguro kon ka, mare. Makapangariyat mo dayjay. Agra na kami lang takitain na. Ay, bay amon, mare. Ipagpagapumlatan ang antim. Ure awan ti ante-ante no kasi mo't lang. Kaano pa yan? Nagbali na dakas ti panagnegosyo ti bar. Anya laki din. Isupay, Iso natin siya. Tagpakalaing mo tabakbakitan. Salbag mo dayjay. Nagasaman. Saan lagaya masikat ang ibagaan ni Auntie Munay di kasi mano? Ha? Imbaga na matlaan ka ni Loring. Imbaga na kanwa dakas tagnegosyo iti bar. Unay mo tin Auntie Munay nga minaya. Anya launa ya, ti pakasikuran na king ka. May salang ti kaya sa unday na manong. Apal na laki di Dino kaya na, agnegosyo matitibar. Tasaan ko pulos pakibiyangan kung nagtumait. Ala, bay amlatan ka di ading ko. No siga mga rugrugi iti negosyo, rumbang anak kasagana kay ti amin ang negative nga ibaga ti tattao king ka. Numero 1 ti kabagyan. Pudno na ita. Ha? Amam nagiti kabagyan ading. Nung maamuan da ng rugi kay ti negosyo, agsakit tinakam da. Nang runa no di da kaya ti partapan. Salbag kidi ti kakasta kabagyan. Imbis nga isuda ko matimang suporta, ngam saan mat. Ta isuda pa ti mangibaga at dakas da dyan negosyo. Dakas ano, glaklakwak iti babae, kunakmanan. Nala husto na din ko. Tad adda pumudo ti ulom. Mala din ko. Hingka isaganan dagiti basyaw. Takadwaan ka amapan agsakada iti ipan mo ijebar mo. Inton malam. Nay! Ay! San ka nga aglisi ti dalan? Nakitam lang nga siya ti masabat mo, aglisi ka kidden. Ha? Ano yung madamdamag kong ibagbagayo iti lilikod akan ti muna? Aman nakibiyang iti bambanag asaan arumba nga pakibiyangan? Aniya? Sige man, i-explain nyo man kanya kita. No apay anak ko na yo, adake sa negosyo ti bar. Alaman, ante? Aniya? Eh, kuha ha? Kuha nga! Saan kayo makasungbat? Anya tinadaknakas? Agnegosyo iti bar? Wino agnegosyo, babay niti panangyak akar iti mohon. Alaman, sungbatan nyo man ti saludsod ko, ante? Aniya? Dakas sa negosyo ti bar kung kunayo. Nga mamangan no nalipatan nyo, anadakdakas dagiyakar iti mohon. Ay, uri lipatan nakakanakan nyo, ante. No kasamot laang.
Naimbag pa dyan dumatat tao. Tadati word of encouragement da. Nga ituloy ko lang tada dyan negosyo. Ha? Ngamda kayo mismo nga antik. Kastaganti bagbagayo. No kunayo dakas da dyan negosyo. Excuse me with feelings and emotion. Nadakdakis kayo. Aniya? Anya kang anya. Ay, awan ti ante-ante ko naktumat. Pinagsasawak man langan ti awan ang bay na bakit? Anya? No kuna na dakas ti agnegosyo iti bar. Mas nadakdakas ti kinatao na manong. Ading ko. Nadakdakas ti aramid na ha? Naglay nga mangyakar iti muhon. Ala, Huston. Tanay ibagam gaya mo dahi taking kwa na, ading. Imbaga ka talaga ah. Syakit din ti bagbagan na iti sana nasaya iti likod ah. Takis nga ibagbaga naman. Nadakdakas na antimuna ako naktuman. Ala, nadakdakas no nadakdakas ading ko. Huston ko naktuman. Hingga mga anay na ading ko. Tadamakan iti kusina. Maliplipatan pa hindi panangan mo. Gapo iti ngaw mo. May amon na antimuna. Waste of time dahil dyan antita. Awan may tulong na king ka. Bayam mamiris nanto dagiti imbagam kinkwa na. Anya laki din. Hello po, kagayem ken kagabsat nembag nga aldaw tayo amin nga padak nagdingdingeg dito YouTube channel ni Sir Dan Marts. Siya ni Jasmine Mina Rivera nga subscribers kan avid listeners ditoy anya lakit din. Sakbay ti amin kahit kuwampe nga kablaawan dagiti favorite artist ko ditoy. Siyempre, YouTube channel ni Sir Dan Marts, Sir Dan T. Martinez, Ma'am Mary Jane Castro, ken ni Ma'am Donabel. Kastamet ti pamilyak di jay Dupax del Norte, nilakay ko nga ni Dexter Rivera, ken dagiti duwang anak ko nga ni Jet ken ni Jade. Kastamet syempre dagiti padak nga naayat ngagdingdingeg dito YouTube channel ni Sir Dan Marts. Syempre sila Madam Vela Veli Sabado, Ma'am Roselia, Ma'am Ninita Galzode, Ma'am Lilibet Contillo, Ma'am Immaculada Santos, Ma'am Marites Razote, Ma'am Beth Apigo, Ma'am Glory D, Ma'am Rem Samando, Ma'am Feya, Ma'am Mandarin Nay, Ma'am Lola Onyang, Ma'am Larry Sagayo Buyakaw, Ma'am Jubilin Kimayong, Ma'am Geraldine Laroco, Sir Oliver Gutierrez, Ma'am Lynn Cabanse, Ma'am Mariana Garcia, Sir Francisco Lopez, Sir Lakay Agbiag, or Francisco Lopez Lakay Agbiag, may sagay managan data. Ken ni Ma'am Imelda Velasquez, Ma'am Mary Jane Fabiano, Ma'am Sani Pobre, Ma'am Ramoso Divilla, Ma'am Edna Saranillas Patake, Ma'am Aida Garcia, Sir Ricky Castillo, Sir Aljor Dalipe, Ma'am Joby Litawan, Ma'am Mary Caridad Bravo, Ma'am Atina Zam, Ma'am Nati Agustin, Ma'am Adela Cabrales, Sir Florentino Batilo, Sir Abuyan, Ma'am Ina Garcia, Ma'am Rowen Ayo, Ma'am Jocelyn Daguro, Ma'am Adeline Soriano, kanikastamet nga pa-shoutout mo da Ma'am Mary Rose Ramos, Ma'am Jinky Michael, Ma'am Leticia Ancheta, kastamot da Ma'am Tess Perez Castronuevo, ken kastamot da Sir Pipito Ugay, Sir Wilfredo Odimong, Sir Batang Oldest Official, Sir Gabay Josephine, or Ma'am Gabay Josephine, kastamet da Ma'am Roselyn Hill, Madam Jalyn Vicente, kan kastamet pa shoutout pa suda Sir William, kan ni Sir Tajiri Moliso. Pasensya no, jak ko na maibalikas, dagiti nagnagan nyo kakabsat.
Kan di tayo liplipatan na i-like, comment, and subscribe to the YouTube channel of Sir Dan Marts. Pagyamanan and God bless us all. Thank you! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasarita ni tibiyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Dan Marts YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.